selapa menjadi sedi ini nah rupa tahu. Sukruki mapoji dan bergangka lau sesi arajana puamallahu ta'ala. Nasaba pampasena si mata nawareki alomalomo mamuare aga mailo ripapole menjadi sedi pangkasiliang lau seseta arajana puamallahu ta'ala. Assalamualaikum niya papasalama mas maneneng laur nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia pura jollo ki lalu mageceng na maluru dan cueri salompena sabak na sabari nato salama inilino wanua lepa-lepang wanua sapabokong amalang mageceng makuto paro nato salama riaso rimunrina puangallahu ta'ala. Sini tomatua malabiku nanyato pa sur malabiku iya engkai mapesabe. Nagkorerampewe pasalan na gurue tentu tapahamanan ni makeda. Na iya ro ini gurue sedi rupa tao iya palentukan ni pak diseger ya nak guruna. Were kadana mancaji wi pangaja. Ampe kedona mancaji wi akacoeran nama kuan naro na iya ro ini gurue mancaji wi akacoeran lau ya nak gurunta. Sini tomatua malabiku nanyato pasur-surang malabiku iya engkai mapesasi. Nama kuan naro pada tapak guru ada pangadaran di anak gurunta pada padanna. Pak biasani anak gurunta mak bereseleng si bawa mak berejama pada padanna rupa tahu. Pak biasani anak gurunta puadai ada tulung nareko parelu iri tulung di padanna rupa tahu. Pak biasani anak gurunta puadai mak dampeng di padanna rupa tahu nareko mak ke bumi kedosala. Puadai anak gurunta puadai ada lempu nareko mak bicara si bawa tahu lainnya rimunri. Pak biasani anak gurunta mak patawe ki nareko maelo ki lawe riolo na tawe. Sini tomatua malabiku nanyato pasur-surang malabiku iya engkai mapesabi. Nareko makita ki lauri adanna dihajar dewan kara iya ditelae ambek napak disenye di Indonesia napuadai makedar. Na iya ro ini gurue engka telu sipata riolo mencaci ki apati ruang ri tengah mencaci ki papangaja rimunri mencaci ki padagaraga. Riolo mencaci ki apati ruang betuan na ada. Na iya ro ini gurue mencaci ki akacoeran lauri anak gurunta. De sisa-sisa na wedik ki kedosala. De sisa-sisa na wedik ki salah kedo. Ri tengah mencaci ki papangaja betuan na ada. Na iya ro ini gurue mencaci ki sulobat tapa lauri anak gurunta. Mencaci ki pasau kini nawa nenia papatajang ati si bau pikiran ritujunna sukarakna anak gurunta. Rimunri mencaci ki padagaraga betuan na ada. Na iya ro ini gurue mencaci ki akas segeng lauri anak gurunta. Mulai ni iya sukarakna legona lino. Sini tomatua malabiku nanyato pasur-surang malabiku iya engkai mapesabi. Iya rota riolota tanra napaka lebih rendah ya senguru engka ada nana puade makedar. Copok bolana bawa guru tak diucap
na wedi ripau jakna gurutta nasaba iya tu gurutta alena nasabari na wedi ki mita decen iya ro gurutta reso panajaji na wedi magello atau tongenta sini to matua malabiku nanya to pasur-sur malabiku iya engkai mapesabi iya pada taparing ramadan ri anak guru kita ria senge to madece tenia tu tahu mai kae warang pananna tenia iya matandre pangkana tenia to tahu iya mageloy tapana naik iya ria senge to madece iya narito tahu kami na mai kae papedece na ripadanna rupa tahu sini to matua malabiku nanya to pasur-sur malabiku iya engkai mapesabi pada launi mai pakalebdi ria senge andre guru pakanna tonge patimpa tangana dinoi pada launi mai kepada mali si parape reba si patoko maliu si pakaine mau marutul langie nasabok pertiwi mau betu suksara napa polei paterui tarogaung andre guru reso patemanini malomo naletei pamase dewata si komiro urapi rantenga riolo alak bertak mana nareko engka ada tetap pasalah iya regana buka timu temadece tabe wakai dua pala limaku tak dam daunaka meraja wabillahi